masih ngejar-ngejar mobil ambulan. Dikit ya, biar kami Tahan sampai. dulu, pelan. Bukan kami dengerin di sini nih. Terus kuis kan ini. Iya. Minta dibantu ya, dibuka sama foto-foto. Kiri dulu. Awas sedikit, tahan. Pelan-pelan. Kasih 2 Innova belakang ini masuk. Tahan dulu, kasih Innova 2 ini masuk. Awak usah kalau Innova belakang. Betul. Apa?
ke mobil dulu. Awal lagi. Baru mulai lagi. Menghantarkan jenazah almarhum Haji Ahmad Taufik Hasturi di komplek pemakaman beliau Majelis Taklim Raudhatul Ilmi di Lebak Dalam. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Innal uyun la tadma' wa innal qulub la takhsha' wa la naqulu illa ma yarda rabbuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Barang siapa yang tidak bersedih, tidak berduka dengan wafatnya seorang alim, maka orang itu adalah orang munafik. Dan Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat ilmu ini sekonyong-konyong dari atas permukaan bumi. Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakinallaha yakbidul ilma biqabdil ulama, hatta idha lam yabki aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Sesungguhnya Allah tidak sekonyong-konyong mengangkat ilmu ini dari atas permukaan bumi, tapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, sampai jika nanti tidak ada lagi tersisa seorang ulama pun, maka manusia akan mengambil orang-orang bodoh untuk memberikan nasihat dan fatwa kepada mereka. Maka orang-orang bodoh ini memberikan fatwa, menyesatkan, mereka sesat dan menyesatkan orang banyak. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita semua. Almarhum adalah orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis taklim. Dari kecilnya beliau sering berjalan membawakan kitab para kiai, para ulama, kemudian duduk bersama mereka. Fal mar'u ala jalisih. Dan seseorang adalah bagaimana dengan teman duduknya. Beliau sering duduk bersama orang-orang alim, sehingga Allah wariskan ilmu tersebut pada dirinya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan beliau manfaat yang luar biasa. Di usia mudanya beliau sudah berdakwah berkeliling di antero Nusantara, dan beliau sudah memberikan manfaat yang begitu luas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nas, baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Beliau juga adalah orang yang senang menyampaikan hajat orang lain. Bahkan beliau berprofesi juga sebagai seorang yang sering memandikan jenazah. Ada ribuan jenazah yang sudah beliau mandikan. Tercatat lebih dari 1000 jenazah yang sudah beliau mandikan, dan itu menjadi jariah bagi dirinya, menjadi catatan amal baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, Allah meluaskan kuburnya, mengampuni segala dosanya, melipat gandakan kebaikannya,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengganti-pengganti beliau, memberikan kesabaran pada keluarganya, menjadikan kubur beliau taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wal qabul. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
atur posisi, jangan lagi nak sibuk foto dan lain sebagainya. Langsung atur posisi, kita silakan siapkan posisi, aturlah stopnya, dirapet ke. Yo. Be, dikunci mobilnya, Be. Kunci mobilnya. Ayo, jangan di belakang mobil. Buka. Ayo. Mana sakit yang lain? الفاتحة من اجتمعناها هنا بسبب أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا وإليه خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. من اجتمعناها هنا بسببه أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته ويهدينا وإليه خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. من اجتمعناها هنا بسببه أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته ويهدينا والديه خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة على هذا الميت الحاضر. الصلاة على هذا الميت الحاضر. الصلاة على هذا الميت الحاضر فريضة عليكم رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. فاتحة. الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته ووالدين وإليه خاصة ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Jangan nak tadi.
Yang pinggir kurang, yang pinggir kurang. Pelan-pelan.
Awas, hati-hati. Sudah lepaskan yang di belakang, lepaskan tolong. Kalau yang ngomong cinta sama Ustaz lepaskan. Lepaskan. Nah, yang lain diam. Zikir mereka baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan diadap ke itunya, jangan diadap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba yang lain ada yang naik, Ada yang naik, ada yang kurangi jadi napasnya enak ke bawah. قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. mati lampu.
Center, center. Tepi kalau center. Terang gitu. Kayak Mahdi kalau lihat. Habib. Ini ya. Belakang sana dah. Bismillah. Rahimahullah. Al-Baqi Allah. 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 Rahimahullah. 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 Rahimahullah.